Aya, mwiroreri wa Baruthi wa Thayu TV kwerwo atia happy new year, goka wi sawa. Na tiguku mwena wa Murera kuria muthuri ti Hiram kana ithe wa Emmanuel akirehire mutumia nigetha akione kuria ica ikuhi meguthamira. Ni kurika ria mbere tuyaga kamera ikarite yo riu thaa ici ni twambitie kumipan turore na iguru tondu kuu nikuo riu tukinyite. Na ngwiciria ungikirora wega ni ukuona he wira urathie na mbere so far thaa ici kuria thiini ni finishing nyumba yambitie gwikwo na twagicera muthenya wa umuthi na mundu gwitwo Hiram. Hiram, how are you? I'm fine. Kwero atia? Gutiri na uru. Nigugeithia mwiroreri wa Baruthi wa Thayu TV. Yes. Ndimwira ndi mukenu muno muthenya wa umuthi. Yes. Na mwaka umweru. Naguo. Ngai atheketie na kagegia ngoro yakwa. Na ngaigua kugoca Ngai ucio. Naguo. Niguciria ni wona uria Ngai angikira mundu umwehokete tondu we ni ukuririkana ni tukirehana tukihoera kia giki tutambitie anything anona thaa ici kuria tukinyite. So ngwiciria ni wira ti ukoretwo uri wira muhuthu na engineer tondu haha ni egututariria na ni egutwira kiria gitigarite. Ni twaririe na mutumia uria waigite ni ekuheana ndirisha na akiuga by hwaini ni ukurohete feedback hau uri ni harabatara murango harabatara murango kiho we kiega we ngwiciria ni wona space iyo ni space njega ya murango no na riu guku muici no eciririe riu no imire na iguru matuimira agweta riu perimeter no ngika haimba ri nijui ni gwikirwo tumaciuma twiho utangihota kuingira thiini ri nyondo wa moko bas we gukohe handu hega muno makiria no na riu mwaka kuria ukinyite ni tukuingira guku thiini tuthiururukange but before then no nyende wambe macokerie ngatho coke tuthie ku engineer nigetha tutaririe progress na Wanjiku no egugiuka tondu ari o within at least ni wona okione kuria riu we na Hiram na Emmanuel na Isaac na Emmanuel kuria riu mari meguka ica ikuhi turari uhoro wa we are hoping by end of February maundu ni megukorwo endelea tu turahau by end of February ntuko tugiciria uhoro wa kuhingura by end of January, that is lakini engineer ata confirm kuhusu kufungua kwa ama ku launch nyumba. So bomba shokerie ngatho tucoke tuingire ku engineer. Okay. Ningi oya kama kaka gucokeria mundu wothe unyitete itemi riri na tugakinya ha tukinyite ningi mwira Ngai wa murathime muno na mwende makiria na makiria muno Baruthi urathimo tondu ni ukoretwo wiki ungo kihoro uyu Ngai witu arokurathima hamwe na family yaku na ningi mendithiria mwaka mweru wina irathimo cia Ngai Ngai witu aromauriria irathimo tabura ta uria njuriirio nie hakwa tondu mukeni turenda kugaya kirathimo kiu kuma kuri Hiram tondu Ngai wa Hiram na wa Isaac ni tuonete ni Ngai mwega na ni Ngai wikagira mundu ithuothe turutite kindu na kingi tukaruta thiini wa mwaka uyu wothe ndugathake na nyumba ya gukinya hau rita tubeca be these are passionate na ni nyumba thaka muno makiria na ngwicirio na mundu uramirore ni arona tika nyumba uguo ino ni nyumba nene na no akira nginya rugiru ria rwikiritwo guku. So gukorwo tukirwamia nyumba ta ino ri ti kawaida ta makane ciringi andu aya matumite me haha thiini na andu maratwirorera ni andu goro muno makiria na ithuĩ no twende kumagaithiria kirathimo ta giki gia kuhiram nigetha mundu wothe uraikirie ciringi yake mundu wothe uguthie na mbere na gwikia ciringi yake nginya turikiririe mwaka uyu ni urabatara finishing na ki ndakanetange angigeta Ngai akamuigua angigabatara kindu ri akaririkania Ngai hana ni hari ihiga riakwa baba ririkana ni ndarutire 5,000 ciakwa ndarutire 10,000 ciakwa ngigura ndirisha teyo ndarutire 10,000 ciakwa ngicangira kugura murango gate teno ndarutire 10,000 ciakwa ngicangira gwaka rugirita ruru ngicangira kugura ibati ta riria kana nyumba teno gwaka akamuririkania na angikaririkania Ngai nake Ngai ni akamuigua tondu gaka ti kaundu kahuthu ni njui ndungiakiririe orote ati undu toyo no uhanike ona ndieciragia
tondu ona tiga ona ya ihiga ona ya mbaũ ndwarĩ na kuru ona ya ndoro ona handũ ũngĩaka no Ngai nĩ mwĩhokeku nĩguo na nĩkĩo njoire kamweke gaka nĩgetha ndeheni na Emmanuel gũkũ ndagakiuga mũthuri rĩngĩ ndatindaga nyũmba mũthenya nĩkũ kũu athiaga haya nĩkĩo agĩũkire yonere very good ndenda ũnengere engineer kamaikrofoni kau kamũiria tũingĩrĩte gũkũ thĩinĩ na nyina Emmanuel nake no egũka nĩgetha gĩtũire ona kũhana atĩa na tondũ tũkĩrĩ na engineer no tũgũcoka tũingĩre gũkũ thĩinĩ tũgũrũre nĩgetha engineer atwĩre kũrĩa gũtigarĩte. Yes, so engineer, how are you? Fine, thank you. Sisi tuna furaha kwa sababu tulitoa pesa lakini hatukuwa tunafikiria ni nini tunataka kujenga. Tulikuwa tu tunataka nyumba, lakini hatukuwa tunajua inakaa aje ama tulikuwa tu na mfano, lakini hatukujua itaanza wapi na itaishia wapi. Yes. Ningetaka usalimie mwenye anatutazama alafu kisha utuelezee tulivyoanza ambapo tumefikia na tumebakisha nini ndio tuweze kumaliza hii nyumba. Cha kwanza ni kushukuru kwa wale ambao walichangia kuanzisha hii msingi. Siku ile hata tulikuja tukaomba. Yule alichokuja kuomba ni njia moja, alikuwa anafungua njia kama Reverend. Kama kuna njia ambapo tungekuwa na pingamizi lolote ilitoka na kulingana na yale alisema yameonekana. Tuliomba tusikwame. Tusikwame. Tangu tuanze mpaka mahali tumefika, hakuna siku tumewahi kuama. Kweli. Na hiyo yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu ambaye kinaweza fanywa pasipo uwezo wa Mwenyezi Mungu na ukafaulu. Kwa hivyo mahali nyumba imepakia, ni kuisha imeisha, tunamalizia. Ni kweli. Kumalizia kwenyewe, watu wasichoke. Wajifunge mkanda. Mahali wametoka na mahali pamepakia ni kidogo. Kweli. Ninasapeana shukurani kwa wale ambao walijitoa kujitoa mikono na kamu, wakatoa shilingi zao, hata kutoa mawaidha. Hata hii nyumba yenyewe vile inavyofanana si kawaida. Ni kweli. Nilipokuja hapa ilikuwa kiwanja. Haikuwa kama kuna kitu itasimama kama hivyo. Na hiyo yote kile cha kwanza na kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Kweli. Kwa sababu yeye ndiye ametupea nguvu. Hata amenipea hiyo akili. Ndio nikaipanda pale. Kweli. Kwa sababu hii inaonekana kila mahali. Na ni hiyo uwezo wake. Na ningesema ni asante kwa mwenyewe hata kwa Balozi TV kwa sababu imefanya maajabu. Chochote kinachoonekana ni kulingana na uwezo ile ambayo unatumia, jinsi unavyopeleka hii mambo yote mpaka kila mtu anachionekania kulingana na vile unavyopikania. Kama sio Mungu amekupatia hiyo nguvu, hakuna chochote kinaweza faulu pasipo uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Mungu akukuse kuse pamoja na familia, akuse kazi yako, aeneze injili yake kwa kila jambo. Hakuna jambo lisilowezekana kama Mungu hajaweka mkono. Na najua Mungu ameweka mkono. Ile muda na kiwango kile kimepakia, chote kitatimia. Ni asante. So tungetaka kujua labda imefikia wapi na tumebakisha nini na tunahitaji nini? Nyumba tumeimaliza kulingana na nyumba vile huwa inachengwa. Sasa saa hii tunahitaji madirisha, gate, milango ya kufunika na madirisha. Tupate hiyo kila kitu, nyumba itakuwa imeisha. Na hii kiwango yenye imepakia kumaliza hiyo nyumba ni kama mawiki mawili. Hizo vitu zikiwa wiki mbili peke yake hiyo nyumba itakuwa. Sababu ni kuweka dirisha, kuweka dirisha na floor na kuweka tiles na kufuta mawaya. By the way tunahitaji tiles. Yes, tunahitaji tiles. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu anatazama na angependa kujitolea atoe tiles. Na tutahitaji na PVC. PVC. Ceiling. Ile tutahitaji ya kuweka ndani huko unaona huko juu, hata chini tutaweka tena. Kuna ceiling nyingine ile ya decoration. Nafikiri tunaweza ingia ndani ili tukiongea kuhusu ceiling mtu akuwe anaelewa tunaongea kuhusu nini. So utatupeleka na hiyo microphone ukiongea ukituelezea. Mahali tunapotembea hapa, tunatembea katika kuingia mlangoni ya nyumba yenyewe. Tumeingia baranda tukaruka, tumefika sasa nyumba katikati. Hapa juu ni finishing, wanapiga plaster.
Wakimalizia tutaweka ceiling nyingine ya maua. Ile ambayo itarembesha isiwe tu kama ya kisamani. Tunataka mchengo wa siku hizi. Tutaweka ceiling hapa juu. Kutofautisha ceiling hii ya kawaida na hii ceiling nyingine ile imekuja siku hizi ya metric. Na kuweka milango ya ndani na kumalizia chini hapa tutaweka tiles. Ambapo mtu akiingia ataona nyumba yenyewe imeisha, imefika mwisho. Unajua nimekaa kwa muda. Ukiingia hapa ni mahali pa kujisaidia. Choo. Wow, so spacious. So spacious. Kwa sababu ya Isaac. Kwa sababu ya Isaac na hii ni bedroom. Ambapo atakuwa anatoka. Anaingia kwa hii choo msalani. Tukitembea hivyo ni hapo ndivyo ilivyo. Okay. Yes. Ukiangalia nyumba yenyewe unaona kile ambacho tunasema hakuna ni madirisha haionekani hapo. Dirisha ndio hakuna. Madirisha ndio hakuna. Na vioo. Yoyote atakayejitolea tutasema tu ni asante na itakuwa shukrani. Okay. Kwa kila jambo. Tumeweka pipes. Kwa hizo pipes inamaanisha mwisho tutahitaji wire zile za kufuta. Ndio tuweke mahali stima itakuwa inatoka. Wire za stima. Wire za stima. Okay. Kwa Kiswahili inaitwa nyayo za stima. Ndipo zitahitajika. Tufute, tukifuta nyumba itakuwa imekamilika. Wache hivyo tungali nje kitambo tuingie hata hizo wire za stima. Tuna kikingi ya post ile itahitajika kutoa moto Kenya Power. Ndio tuingiza hapa, ndio tukuje tuunganishe hizo nyaya za ndani kulingana na kawaida vile Kenya Power huwa wanahitaji. Okay. Yeah. Wow. Situpande juu kwa sababu unajua kuna mtu afikirie kwani ni chini peke yake. Hapa tunapopitia hii ni ngazi ya kupanda kwenda juu. Naitwa staircase. Tunapanda tukingojea finishing. Na pia chuma ya kujishikilia. Na chuma hiyo inaitwa grill. Hiyo inaandamananga na madirisha. Hapa tulivyo sasa hii ni master bedroom. Master bedroom. Oh my goodness. Ukiwa hapa iko na kila kitu. Hii ni master bedroom ya kulala. Ukiangalia upande mwingine utaona wardrobe. Ukiangalia ile tulikuwa tunasema tunahitaji. Hiyo ni wardrobe. Alright. Yeah, mahali pa kuweka manguo na kila kitu. Ukiangalia juu utaona tutahitaji ceiling. Ya kufunika hizo mbao zisionekane. Ndio hiyo itahitajika. Chini yake tutahitaji pia tiles. Tumekuwa chini tukiangalia tukisema tiles, sasa hapa juu pia tutahitaji tiles. Na dirisha, na milango na grill za baranda. Yaani saa hizi sasa tuko juu. Na sawana hiyo ni baranda. Wow. Sasa hii ndio face ya kwenye Hiram wanakaa. Hivyo. Kuna tajiri yako hapa amejenga hapa. Nyumba inakaa State House my friend. Ndio hiyo. Sasa tunajaribu kufuruta muundo wa kisasa. Nyumba zinapoonekana zionekane ni mzuri. Yes. Sio tu kama kisamani. Saa hizi at least mtu anaweza kujionea vizuri. Tunatafuta ile njia tunaita digital. Si analog. Tumetoka kwa kiwango ya analog. Na by the way engineer, siku kuambia kwa watu karibu wamemaliza hii shamba wamenunua. Shamba imeisha. Watu wamenunua. Shamba yote imeisha. Imeisha yote. Niliambia Hiram saizi yako majuu kwa sababu watu wote ni kama wako nje ya nchi wenye wananunua. Wamenunua, wameng'ang'ania. Na ukiona waking'ang'ania hivyo ni njia moja wamekuunga mkono. Yes. Wamesema wanataka wakae karibu na wewe kwa sababu wanajua kile kilicho ndani mwako. Unajua pia baraka zenye ziko kwa hii nyumba, pia kila mtu anataka kutap. Kila mtu anataka apate. Apate hapo. So huku kunahitaji ceiling. Na chini tiles. Yeah. Na sasa milango. Of course kuna milango ya chuma ni ngapi isipokuwa ile gate main? Milango ya chuma ni milango 5. Milango 5 ya chuma. 5. Kuna main gate. Kuna main gate, hiyo gate. Gate ni peke yake. Na kuna grills. Zile zinakaa kwa baranda. Okay. Ukiwa kwa baranda pale. Grills. Kuzingira. Hautakuwa tu unaweza pita vizuri tu uonekane nje. Hiyo kila kitu. Okay. Kuna tusisahau kuna machoo. Machoo. Choo. Alright. Choo pia inahitajika. Kwa hivyo chini kuna choo na juu kuna choo. Juu kuna choo 2, chini kuna choo 1.
Haya, June 2. Kwa hii nyumba inahitaji choo 3. Wow, okay. Hii nyumba inahitaji choo 3. Ya chini ni ya Isaac. Ya chini ni ya Isaac. Yes. Wow, that's good. Ya juu ni ya Hiram. Na ingine ya pande ile kama kuna wakeni wanaweza kuitumia. Alright. Hiyo ndio njia mzuri. Okay. Hebu tukaribia hapa juu nimeona kuna septic pia. Kuna kitu itahitajika kwa septic? Hapo chini kwa septic. Ile kazi imepakia pale ni chuma. Hiyo ni septic. Hiyo ndio septic. Ni chuma zile za kufunika choo. Tukishafunika hizo chuma choo, kazi yake itakuwa imeisha, lakini tena tukishamalizana na septic tutaweka kachoo ndogo hapo. Okay. Walio pale nje hawezi wakaingia kwa nyumba ndani. Watajisaidia kwa hiyo kachoo kakiwa hapo juu. Tutaweka hapo kachoo. Yes. Na kuna pia king'ora. King'ora huwa inaunganishwa pamoja na umeme. Wakati ya umeme kazi yake kimalizikia ndio tunaweka. Ukiangalia pande hii tuna tangi ya maji. Kwa hii nyumba tuko na mahali itawekwa tangi ya maji. Unaweza angalia kwa hii nyumba. Awesome. Kwa hii bedroom. Kwa hii bedroom hakuna ceiling. Imetengenezwa ambapo unaona wameweka slab. Ndio tupate mahali ya kuweka tanki. Hapa ndio kutawekwa tanki juu. Tanki juu ya maji. Wow. Kuna mtu pia anaweza jitolea tank. Ni kama 10,000 liters, 5,000 liters. 10,000 liters. 10,000 iko sawa. Hiyo iko sawa. Very good. Mtu anaweza kujitolea tank. Hiyo tayari pia atakuwa amefanya kazi. Hiyo tangi ndio itakuwa inasaidia maji hapa. Okay. Yes. Wow. Na hii ni kanisa. Kwa hivyo Hiram akikataa kwenda kanisa, tutampeleka cha lazima juu ni jirani. Kanisa ni jirani. Kwa mlango. Kanisa ni jirani. Kanisa ni jirani. All right. Hapa nyuma si anaweza jengea kambo. Nyumba hapa anaweza weka space nzuri sana. Space hata kubwa. Nyumba ya umbwa. Good. Yes. Wow. Na huku kuna nini huku? Huku juu kuna kabalkon. Kabalkon. Haka kabalkon tutakatengeneza ambapo tutaweka ngazi. Mtu ukitaka kuenda kwa tangi juu, unapita kwa hii grill, tutatengeneza kangazi, una spiral kangazi. Unatambaa unafika huko juu. Alright. Unaweza kaa hata unajionea. Good. Huko juu. Awesome. Yes. Wow. So mwiroreri wa Barothi wa Thayo TV wira ni murutite ti ni ndutite ni utire wira ndutite actually ni ndu na guthiaga live na inyu mugatuma mbia na no thie live muga mutigutuma riu ni ti ni ndutite wira na inyu murutite na no inyu mukurikia na nikio njukire njerire guku so indo icio ciothe moigu irabatara mbeca na engineer ni akiaria na engineer tuna expect kufungua hii nyumba by lini? Hii nyumba by Valentine kama this month mwezi huu wa January mwezi wa pili kufika tarehe 5 hivi nyumba itakuwa iko tayari. Kama tufungue Valentine 14 February. 14 February. Hiyo ni sawa. Tunaweza surprise na Valentine. Valentine Day. Hiyo ndio inaweza kuwa mzuri. Acha tufungue hii nyumba na Valentine. Ndio hiyo. Hapo itakuwa sawa. Alright. So kwa hivyo juu kuna bedroom ngapi? Juu kuna bedroom 3. 3. Chini kuna bedroom 1. Hiyo ni Isaac. Yes. Alright, that's good. Huku kuna nini? Huku ni balcony. Balcony. Balcony ukitaka kupumzika. Unaweza kuja hapo uchionee. Uchionee pande ile nyingine ndio tunakaa. Okay. Wow. Kuchangalilia. Nimwambia hapa juu. Nilikuwa nimwambia kuna tajiri yako hapa. Acha tuzoom kidogo. Hapa ni kama state house. Ndio hiyo. Hapo. Ni hapo. Jirani huyo ndio jirani main. Naweza omba chumvi hapo. Alright, engineer, asante sana kwa kazi nzuri. Yes. Na kufanya kazi kwa haraka. Hiyo ni uwezo. Kukosangi challenges. Hiyo ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini umefanya kazi inavyostahili. Sio uwezo wangu, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yes. Wow, that's good. Na hii perimeter ni refu nzuri sana. Yes. Hiyo hata mtu hawezi ruka ndani. Good. Yes. Sawa. So tushuke chini. Ili mnaweza tuitia bibi yako aseme mawili matatu. Hiyo microphone engineer. Tuteremke sasa. Mwiroreri wa Barothi wa Thayo niguo kuhana na wakiona andu aria mathuire Ngai mamuthuire ni kwenda. Andu aria metigirite gwitia Ngai kiria gikiao metigiraga ni kwenda. Gutire kindu Ngai atari, gutire handu Ngai atangikuruta, gutire thina utangithira. Tondu no wona uria Ngai ekagira mundu angimwihoka na angimweterera gigukua ngoro.
Eni. So na sijui niongee na mmoja wale wanafanya kazi. Habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Kazi inaendelea aje? Niko poa. Umefanya kazi speedy. Kazi yako wewe haswa ni gani? Plaster. Unapiga plaster? Good. Inakuwa kazi ngumu ama ni Si rahisi sana. Unajitahidi tu. Asante sana. Najua obvious kuna kambuzi, kishamaliza hii shughuli, kuna kambuzi tutakaa chini alafu tushughulikie. Sawa. All right. Okay. So Shiko. Haya, uka. So hii ndio septic. All right. Kwa hivyo pale tunahitaji main gate. Na sasa hapa pia obvious kuna gate. Na bado hapa ni ya chuma. Na hii ni grills. Grills. All right. Upande mbili kwa sababu hapa ni ya kuingia. Okay. Shiko. Habari yako? Wega muno. Kuhana atia? Tena. Nona urenyitirira gwaku. Tiga uguo urenyitagirira kwa radi road. Iba. Andu haroka atia? Heko nduko niko wega muno. Nona mawira maria tuka kuruta igwa nituroka Murera na Hiram. Ndu akiona Ngai ni akaga undu. Ni weciragia ni ugaikara nyumba teno? Aca. Ni kuona waciona igiikarwo ni andu. Ukona utangitonga. Eri guku ni ku muri ikaraga. Twarikanira nyumba ino tukahingura muthenya wa Valentine. Riko ritari nginya ihua nona. So thank you muno makiria Shiko. Ndika he kiugo kimwe hiyo ngiuga na gucokeria ngatho andu aria marutite wira uyu tondu gaka tika wira kahuthu ni njui ni uramenya ha ni mbeca ihuthiritwo nyingi na tu no meguthii na mbere na kuruta ni gaturikirie mwaka uyu ri nguci ndungi kiugo kimwe kana igiri ungimera. Wambere ni gucokeria Ngai ngatho ni haha tukinyitie na njokeria andu aria othe makoretwo magitu support. Ndamacokeria ngatho biũ to tiganĩo tũtingĩrĩ haha naguo. All right, so thank you so much na onayo kĩrathimwo. So mwĩroreri katũrĩkania na Hiram. Yes. Ngwĩciria no wona rĩu maũndũ ũrĩa mahana. Ndona ũrĩa mahana. Rĩu ndĩ mũthuri etagwo mũthuri mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo na handũ akĩte. Rĩu ithaka rĩ mũgĩmũkinyĩria ũhoro. Nĩ njũĩ harĩ ũrĩa mwaragia na ithaka na akaigua. Ũgĩthiĩ ũmwĩre maũndũ mathiĩte mũno na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria one handũ ekũhurũka atarĩ na stress. Handũ arĩũkaga akaikara haha nja agota kariũa gake wega. Macio nĩmo maũndũ mamwe marĩa matũmire tũtikae gũkuruhania. Ndaigua andũ makiuga gwĩka mũtangĩaka karezide gakĩrĩa kanyamũ hau mũndũ akombore. No nĩ tũrendaga rĩera rĩa Isaac no horo wa Isaac. Akorwo nĩguo tariũa gũtarĩ mũndũ ũramũcogotha kana mũndũ ũramũrora mũno nona aikare tũmaica twega. Tondũ ũcio nĩguo ũrarĩ wendi witũ. Ngwĩciria no nĩ weka analysis no ga-study nyũmba ĩno wega. Na rĩu hihi tũkĩrĩkĩrĩria kuuga atĩa? Nyũmba ĩno rĩ wambere nĩwakiona nĩ yathiĩ na ihenya na tiga nĩ mwĩroreri wa barũthi wa Lion TV tũtingĩkinyĩte haha. Nĩ kĩndũ kĩmwe mathiĩ na mbere gũtũ-support nginya nyũmba ĩno ĩrĩke na tũmĩingĩre. Tuhe namba ya thimũ ĩrĩa mũndũ angĩkia ũteithio nĩgetha tũhote kũrĩkĩrĩria nyũmba ĩno maũndũ macio matigara. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0723 910 582 0723 910 582. All right, sawa. Thank you so much. Mũndũ ũngĩenda kũhũthĩra Equity account paybill ĩkoragwo 247 account number nĩ 0200 180 209 373 ciothe ikũruta Hiram Njoroge Kamau. Thank you so much. We mwĩroreri nawe ũrathimwo mũno makĩria na ucio nĩguo mwaka ũrĩa tũgũkĩte gũkũ update kũrĩa tũkinyĩte tũtiĩrĩga gũka live gũkũ na koguo nĩ tũgũkĩte nĩgetha tũkuonie harĩa tũkinyĩte na wakĩona ũrĩa Ngai ekaga gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka. Nĩ ũra imagine mũciĩ ta ũcio ũhorerete haha kamũciĩ gathaka ũguo karĩera kau Ngai ũguo nĩguo Ngai ekaga. Na rĩu Hiram nĩ ngwĩraga kaingĩ rĩu umenye we ona nginya waka mbere yakwa umenye Ngai ũhoro wa Ngai nĩ mũritũ tondũ ndagũkorire ũtarĩ kĩndũ no woka ũigĩrĩre mwako waku mbere warĩkia
Ona ũrĩa Ngai ekaga. So gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩnene mũno makĩria. Ũũ nĩguo tũngiuga wendo wa Ngai. Na rĩrĩa andũ moiga ndika no challenge andũ arĩa moigaga gũtirĩ Ngai kana arĩa mathũire Ngai kana arĩa monaga Ngai ta atamekagĩra. Niĩ no ndĩmere wa mbere mwaka ũyũ mwerũ mũndũ ambĩrĩrie kuga nĩ kũrĩ Ngai, tondũ niĩ Ngai maũndũ marĩa njĩkĩire niĩ nĩ ndĩrona ta atarĩ niĩ, tondũ wa mbere Ngai nĩakĩhete nyũmba, akahe kĩea, akahe mwana, akahe mũtumia, akahe aiza, irathimo ciothe ndĩnacio ndĩraigua gũcokeria. Na nĩguo heka riboti tũrarĩkanĩire nawe tũgũka kũma-update very soon kũngĩkinya ũguo nĩguo gũgũthiĩ. Ũguo nĩ tũgũka haha live tũmere kaũndũ tũtarĩ twamera, tondũ ndĩreciria ica ikuhĩ nĩ tũkũmera na Ngai no mwĩhokeku. Na tũrahopu Ngai witũ nĩ egũthiĩ na mbere agĩtũrathimaga, tondũ wa mbere barothi nĩũraririkana ngĩkũhe karũgano kau nĩ karahutĩtie ngoro mũno. Nĩguo na tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Tũtikũmbũka gweta thaa ici no nĩ karũgano karitũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũteithia na agĩtũteithia nĩtũkũmũhoya tũhe guidance na ũtugi mũingĩ nĩgetha tũhote gũgaka discuss haha very soon. No twambe tũrũmĩrĩre maũndũ maigana ũna then twagĩkĩrĩria maũndũ macio tũgũka haha tũma-update, tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku rĩ gũtirĩ ũndũ ũkarema. So thank you so much mwĩroreri wa Barothi wa Thayũ TV. Nĩ njũĩ nyũmba ĩno no tũrĩkĩona ihenya, ĩtigĩtio finishing part ĩrĩa nene ĩrĩa twĩhotete gwĩka. Nĩ njũĩ kũu kũngĩ ũkũhota gwĩka atĩ karĩ atĩa. Nĩtwaheana namba ya thimũ ikia kanya mũgakumba hwainĩ, rũciũ tũroke gũkũ tũmenye nĩ atĩa ũcio ũngĩ ũtigarĩte tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie. We waigua no ũheane itangi, we waigua no ũheane ceiling, we waigua no ũheane mĩrango tondũ ndirica nĩ tũkĩrĩirwo, we waigua no ũheane grills, we waigua no ũheane tiles. Ĩka atĩ tũngĩhota kũrĩkia ũndũ ũyũ na ihenya mũno tũhingũre nyũmba ĩno by 14th February the better. Thank you so much and God bless you. Okay, bye.